Reka mbasuze mbaye n'ikaze mwese mukurikira kandi mukunda The Fardc TV. Uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda ya none tariki ya 1/4/2024. Amakuru yacu akaba agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Rubavu ubushomeri buratuma bamwe bisanga mu mitwe yitwaje intwaro. Mugiye turakubwira ko hanze y'u Rwanda bo mu ishyaka rya Kabila banyomoje ibihuha by'uko yahunze Kisekedi. Tukiri muri Kongo turakubwira ko Monusco ihangayikishijwe n'umuvuduko wa M23. Hanze Afrika turakubwira ko Zelensky yemeje ko ingabo ze nizitabona imfashanyo ya Amerika zisubira inyuma. Naho Palestine turakubwira ko minisitiri mushya yahigiye kwambura Hamas intara ya Gaza. Nanone kandi turakubwira ko byamenyekanye ko Amerika yoherereza Israel intwaro ziremereye mu ibanga rikomeye. Na makuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwa nanjye Jean Harerimana nugiye kure ya The Fardc TV. Murarikira gukora subscribe, share, like, comment kugira ngo ibikorwa byacu bikugereho. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Urubyiruko ruturiye umupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rurasaba ko rwahangirwa imirimo bikarinda hamwe bari kwishora muri Kongo bashukishijwe n'imirimo. Abatuye muri ibi bice bitandukanye bihana imbibi n'iki gihugu cyane cyane urubyiruko bavuga ko aha iwabo nta mirimo ibateze imbere. Ikihagaragara kandi ngo bisaba umusore wihuse iminota 5 akaba ageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu rubyiruko rwaha bajya muri Kongo bakajya gushakayo akazi ngo kuko nta mirimo y'amaboko ihagije iboneka iwabo. Ibihangayikishije benshi kuko ngo hari n'ababishukishwa bagashorwa mu mitwe yitwaje intwaro. Bamwe muri bo rero basaba inzego bireba ko zabafasha kubona imirimo y'amaboko aha iwabo bikarinda bajya mu icyo gihugu cy'igituranyi nk'uko iyi nkuru dukesha Isango Star ibivuga. Murindwa Prosper uyobora akarere ka Rubavu ashishikariza abatuye muri ibi bice kwitabira imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi ihagaragara kandi akabizeza ubufatanye bakareka kwishora mu gihugu kirimo intambara. Yagize ati abaturage bahariya nibakora akazi bikorere ibyo gukora birahari, hari ubuhinzi, ubworozi, ubucuruzi, hari n'ibiraka bitandukanye. Muri Kongo hariya intambara nta muntu twifuriza kujya mu ntambara, nta n'inyungu abifitemo. Abaturage bacu hariya nibahafate nk'aho ibiri kuberayo bitabareba, birebere ibyacu. Nguretse no kubafatiranya n'inyota y'akazi bakababinjiza mu mitwe ya gisirikare n'umutekano wo kubakoreshwa imirimo isanzwe abari muke kubera ko hariya intambara ihorayo. Hanze y'u Rwanda bo mu ishyaka rya Kabila banyomoje ibihuha by'uko yahunze Kisekedi. Abo mu ishyaka rya PPRD bya Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basubije abo mu ishyaka rya UDPS bari batangaje ko Joseph Kabila yahunze igihugu. Nyuma y'amakuru yari yatanzwe n'urwego rwa DGM rushinzwe abinjira n'abasohoka avuga ko Joseph Kabila yahunze igihugu. Nyuma yaho gato kandi Augustin Kabuya umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi rya UDPS yahise asohora itangazo rivuga ko bafite amakuru ahagije bahawe n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka DGM yemeza ko Joseph Kabila yahunze igihugu. Itangazo rya Augustin Kabuya rikomeje rivuga ko Joseph Kabila yahunze igihugu ku mpamvu z'uko ari inyuma y'ibitero byibasiye igihugu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse anashyigikiye umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Itangazo rya Augustin Kabuya risoza rivuga ko amakuru bahawe n'urwego rwa DGM agaragaza ko Joseph Kabila yahunze igihugu ku itariki 30 Werurwe 2024. Ibi nibyo bwana Barbara Nzimbi umujyanama mu by'itumanaho akaba n'umuvugizi wa Joseph Kabila yise ubuhemu no kuyobya igihugu. Yagize ati abanyekongo tumaze kumenya amayeri ya UDPS, igihe cyose yo mushaka umuntu impamvu mumushinja ibinyoma mu rwego rwo kugira ngo murebe uko mumugenza. Yakomeje agira ati mvuga nta shingiro na rito bifite. Joseph Kabila yakoze amateka akora ihererekanwa ry'ubutegetsi aboha Kisekedi, none ubu mutangiye kumuharabika. Kabila ari gukurikirana iby'amasomo ye mu gihugu cya Afrika y'Epfo.
Nzambi yanavuze ko Joseph Kabila yasohotse igihugu mu buryo bwemewe n'amategeko kandi azakigarukamo igihe azaba abishaka. Ati yasohotse mu buryo bukwiye kandi azongera agaruka igihe yashakiye, ari gukurikirana iby'amasomo ye. Ibi bibaye mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa bumaze igihe bushinja ishyaka rya PPRD gushyigikira AFS na M23. Ni nyuma y'uko abenshi bo muri iri shyaka bagaragaye Kinshasa ari kumwe na Koloneli Nanga. Ku rundi ruhande umuvugizi wa PPRD yasobanuye ko kuba hari abava muri PPRD bakiyunga na AFS ari nuko hari n'abava mu ishyaka rya UDPS bakajya ahandi, avuga ko ibyo bisanzwe bitagirwa impamvu. Tukiri muri Kongo kandi reka tukubwire ko Monusco ihangayikishijwe n'umuvuduko wa M23. Ingabo z'amahanga zigomba kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byatangajwe na Bintou Keita uhagarariye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwa gatatu ushize tariki 27 Werurwe, ubwo yari mu nama idasanzwe y'akanama gashinzwe umutekano mu kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa RDC. Mu ijambo rye Bintou Keita yavuze ko umutekano wifashe nabi kuva amatora rusange yaba mu Kuboza umwaka ushize. Ati ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byarushijeho kuba bibi cyane kurusha mbere kuva amatora arangiye. M23 yateye imbere ku buryo bugaragara kandi yaguye akarere igenzura ku buryo butigeze bubaho. Ibi byateje ibibazo by'ubutabazi kurushaho gukomera kandi umubare w'abantu bavanwe mu byabo imbere ugeze ku rwego rutigeze rubaho, nk'uko njyanama yabivuze inshuro nyinshi kandi nk'uko byavuzwe n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano mu itangazo riherutse. Ingabo z'amahanga zose zikorera mu buryo butemewe ku butaka bwa RDC zigomba kuvayo. Tugomba kandi kwambura intwaro imitwe yitwaje intwaro yo mu gihugu ndetse n'iy'abanyamahanga nka ADF na FDLR. Nibyabivuze mu ijambo rye mu buryo bwa video conference. Yavuze ko mu gihe ikibazo cya M23 gikurura abantu benshi bagomba kandi kwerekana amarorerwa ya ADF n'ingaruka zayo mbi ku baturage b'abasivile cyane cyane ku mupaka uhuza Kivu y'Amajyaruguru na Ituri. Kubwe abantu bagera kuri 200 biciweyo kuva umwaka watangira muri Ituri. Umutekano muke ukomeje kugaragara biterwa cyane cyane n'ibikorwa bya Kodeko Zaire, FPR, imitwe ya gisirikare ya FPIC kimwe na IDF. Yakomeje agira ati muri Kivu y'Amajyepfo nubwo hari intambwe igaragara twabonye mu mezi ashize hongeye kubaho amakimbirane yatewe n'imitwe yitwaje intwaro ndetse no guhangana hagati y'abaturage. Ibihuha byakunze kuvuga kuko hari abantu bagize M23 bahageze no kwagura amakimbirane yava muri Kivu y'Amajyaruguru yerekeza mu majyepfo. Byagize uruhare runini kuri ibyo biyongereyeho amakimbirane hagati y'u Rwanda n'u Burundi yatumye imipaka yabo ifunga. Bikozwe na Bujumbura bigize ikindi kintu bishobora guhungabanya intara ndetse n'akarere muri rusange. Hanze Afrika turakubwira ko Zelensky yemeje ko ingabo ze nizitabona imfashanyo y'Amerika zisubira inyuma. Perezida Vladimir Zelensky avuga ko mu gihe ingabo za Ukraine ziba zitabonye inkunga zemerewe na Amerika zizasubira inyuma gahoro gahoro. Ubwo yaganiraga na Washington Post, Zelensky yavuze ko Amerika kutabona imfashanyo y'Amerika bisobanuye ko nta bufasha bafite bwo kwivuna umwanzi. Ati kutabona inkunga bisobanuye ko nta buryo dufite bwo kwivuna ibitero byo mu kirere na misile, nta buryo bwo kurwana intambara. Ibi bisobanuye ko tuzasubira inyuma buke buke intambwe ku yindi. Perezida Joe Biden wa Amerika asaba inama y'inteko ishinga amategeko iyobowe n'abarepublike kwemeza imfashanyo y'amafaranga yagenewe igisirikare cya Ukraine. Imyaka irenga 2 irashize Uburusiya butangije intambara kuri Ukraine. Zelensky yavuze ko kuba inama y'inteko ishinga amategeko ya Amerika n'abasenateri baratinze kwemeza imfashanyo ya miliyoni 60 z'amadolari y'Amerika yemereye Ukraine byagize ingaruka mbi kuri iki gihugu mu byerekeye intambara. Naho muri Palestine minisitiri mushya ahigiye kwambura Hamas intara ya Gaza. Minisitiri w'intebe mushya wa Palestine Muhammad Mustafa yahigiye kwambura umutwe wa Hamas agace ka Gaza kamaze igihe kabarizwa mu maboko y'abarwanyi.
Minisitiri w'Intebe Muhammad Mustafa yatangaje ibi mu mpera z'icyumweru dusoje ubwo habaga umuhango w'irakira rya guverinoma nshya irimo n'abanyegaza. Uyu minisitiri yaherutse gushyirwaho ku busabe bwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Antony Blinken kugira ngo abe yarangiza burundu intambara muri Gaza. Yitezweho kuba inzira y'igihogere mu guhuza abatavuga rumwe muri Palestine. Muhammad yavuze ko we na guverinoma ayoboye bagiye gutegura uburyo bwo guhuza ibikorwa bya leta harimo no kwigarurira intara ya Gaza yari imaze igihe kinini iri mu maboko y'umutwe wa Hamas kuva muri 2007. Mu byo Minisitiri w'Intebe mushya ngo ashyize imbere kandi harimo kongera gusaba ibice byose bya Palestine biri mu byihutirwa leta ayoboye ishyize imbere. Abaminisitiri 23 barimo 6 bakomoka muri Gaza n'abagore 4 nibo bagize iyi guverinoma nshya. Gusa Hamas nimwe mu mitwe igizwe n'abahezanguni ivuga ko itorwa rya Mustafa nka Minisitiri w'Intebe rititezweho umusaruro ahubwo rizarushaho gucamo ibice abanyapalestine kurusha gutanga umurongo w'ubwiyunge. Kugeza ubu intambara ihuza Israel na Hamas yo irakomeje, aho imirwano mpuzamahanga itabariza abaturage bo muri Gaza bakomeje kwicwa n'inzara. Reka tukubwire kandi ko byamenyekanye ko Amerika yoherereza Israel intwaro zikomeye mu ibanga rikomeye. Hamenyekanye amakuru ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ibanga rikomeye cyane yemereye ko inshuti yayo y'akadasohoka Israel yohererezwa akayabo k'amadolari yo kugura intwaro zirimo ibisasu biremereye n'indege za gisirikare. Ni amakuru yagiye hanze mu gihe ubutegetsi bwa Washington bumaze iminsi bugaragaza ko butewe impungenge n'ibitero Israel ikomeje kugaba muri Gaza, cyane cyane mu mujyi wa Rafah utuwe cyane. Muri ibyo bisasu harimo ibigera ku 1800 byo mu bwoko bwa MK-884, aho kimwe gipima ibiro birenga 900. Ni ibisasu byifashishwa mu gihe igisirikare runaka gishaka guturitsa ahantu hanini icyarimwe, kikashegesha cyane bijyanye n'ubushobozi bw'umwanzi kiba gihanganye nawe. Bamwe mu bayobozi bo muri Minisiteri y'Ingabo y'Amerika Pentagon n'abo mu biro by'umukuru w'igihugu batangajwe amazina babibwiye The Washington Post ko ibyo bisasu birimo n'ibindi 500 byo mu bwoko nanone bwa MK-882 bipima ibiro 500 kuri buri kimwe. Uretse ibyo bisasu, Pentagon yemeje ko Israel yohererezwa n'indege y'intambara yo mu bwoko bwa 25F na 75A na moteri zayo byose bibarirwa agaciro ka miliyari 2 na miliyoni 500 y'amanyamerika. Iyo nkunga byatangajwe ko yemejwe n'inteko y'Amerika mu myaka yashize nk'imwe muri miliyari 3 z'amadolari ya buri mwaka. Ubutegetsi bwa Washington bugomba guha iki gihugu cyo mu burasirazuba bwo hagati. Iyi ni nayo mpamvu kuri inshuro iyi nteko itigeze imenyeshwa ku bijyanye n'iyo nkunga kuko yemejwe mbere. Iyi nkunga yoherejwe ku rundi ruhande yafashwe nko gutiza umurindi ikicwa cy'abaturage ba Gaza bari gupfa umunsi ku wundi baguye mu ntambara. Inzego z'ubuzima muri Palestine zitangaza ko abarenga 32,000 bamaze kugwa mu bitero Israel yagabye kuri Gaza mu Kwakira 2023. Igisirikare cya Israel IDF gishinjwa ko mu mwaka ushize cyakoresheje ibisasu biremereye ubwo cyagabaga ibitero ku nkambi yo muri Gaza izwi nka Jabalia no hafi ya Al-Shihati bigahitana abarenga 100. Ni ibintu Loni yavuze ko Israel igomba kwitonderwa uko bishobora gufatwa nk'ibyaha by'intambara. Ubutegetsi bwa Joe Biden bugaragaza ko Israel yabisheje mu nyandiko ko inkunga buyiha yose ikoreshwa mu buryo buri mu murongo w'iby'amategeko mpuzamahanga ateganya. Umuvugizi wa Pentagon Mateo Minieri aherutse kubwira itangazamakuru ko basanze iyo nkunga bayikoresha uko bikwiye, bityo ko nta mpungenge zigomba kubaho. Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yabwiye inteko ishingamategeko y'Amerika muri iki cyumweru gishize ko nta yandi mahitamo ifite ku bijyanye no kugaba ibitero ku mujyi wa Rafah kuko ngo hisha abarwanyi ba Hamas kandi uyu mutwe ugomba kurimburwa burundu. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagezwagaho nanjye Jean Harerimana. Nkurikira kora subscribe, share, like kuri The Manifest TV
kugira ngo ibikorwa byacu bikomeze bikugereho neza.